Very nice.
मानसिफोरखौ नुनानै आरो थांनाय बोसोराव एसे बारासिन जादोंमोन मानसिफ्रा दा फैगोन खोमा एसे फुंद्रायाव फैबायना जोङो आरो बैसागोनि गासै रायजो राजाफोरखौ बड'लेण्डनि गासै gwdan ba কিন্তু যোৱা বছৰ অলপ ভালকৈ আছিলে মেলা চেলা আছিলে কিন্তু এইটো বছৰত অকণমান কম দেখা পাইছোঁ যিমানখিনি আছিলে যোৱা বছৰ ভালে লাগিছে আৰু আপোনালোকক মই বহাগৰ খুব ভাল শুভেচ্ছা জনাইছোঁ এটা মানে বিশ্বাস আছে যে মানে যিটো এই পাহাৰৰ ওপৰত শিৱ দেৱতা আছে এই মন্দিৰলৈকে মানে এটা বিশ্বাস কৰে যে মানুহসকলে তালৈকে যদি গৈ পায় নিজৰ মনোকামনা পূৰণ কৰা হয় এটা শুনা পাইছিলোঁ যিহেতু মইতো ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছোঁ যিহেতু ময়ো শুনা পাইছোঁ ময়ো আহিছিলোঁ বন্ধু বান্ধৱীৰ লগত আৰু মই ভাবোঁতে হৈছে সেইটো কামনা যিহেতু আমি প্ৰে কৰিছোঁ সেইখিনি খুবেই মানে সফলতাত আহিছে সেইটো নহয় যে ডাইৰেক্ট সফলতা হৈছে মানে হৈ আছে সেইটোৱে আৰু মানুহৰ বিশ্বাস লৈ কথা যিহেতু বিশ্বাস লৈ কিনে যদি কোনোবা যাই কিনে যদি দৰ্শনটো কৰে শিৱ বাবাৰ তেতিয়াতো অভিয়াছলি হ'ব আপুনিও মানে ফলটো পাইছে সেইটো মই ডিৰেক্টলি পোৱা নাই কিন্তু পাই আছোঁ লাহে লাহে সেইটোৱে আৰু বিশ্বাস আছে আৰু আপোনালোকেও যিহেতু টাইম পালে আহক বাওকুংৰিত কোকৰাঝাৰত খুবেই ভাল লাগে ইয়াতে চবকে দেখা পাই কিনে ভাল লাগে এনজয় কৰিব লাগে আৰু লাইফত সেইটোৱে আৰু नमस्कार मेरी तरफ से मैं यहाँ 4 टाइम हो गया मैं हमेशा आता यहाँ मेरा सबसे अच्छा फेस्टिवल है बहुत अच्छा लगता है मेरे को आके और पहाड़ में चढ़ के मेरे को बहुत ये मज़ा आता है मतलब बहुत अच्छा लगता है हमेशा मैं दौड़ के चलता है वहाँ अभी मैं आज जो स्टार्ट करेगा मेरे को 35 and 40 मिनट ये वहाँ में भाग के चलता है मेरे लिए बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है ये तो लोग यकीन करता है कि ऊपर में एक मंदिर है शिव बाबा का वहीं पर दर्शन करके मन करते हुए अगर आशीर्वाद मांगते तो सफल हो जाता है हाँ बहुत मतलब यहाँ तो 99% ऐसे बोलता है लेकिन होता भी होगा हम भी इसीलिए तो मान के आता है क्योंकि भगवान जो देते देखता तो नहीं लेकिन एक हमारा मतलब दिल से एक विश्वास है तो भगवान से कुछ मिलो जो भी मैं माने এইটো বছৰত মই ফিল্ম লোৱা নাই একদম প্ৰজেক্ট লোৱা নাই মানে গেপ লৈছোঁ নন ষ্টপ মানে 4 ইয়াৰ্ছ হ'ল এইটো বছৰ মই অলপমান মানে গেপ লৈছোঁ আৰু নেক্সট ইয়াৰৰ কাৰণে মানে তৈয়াৰ কৰি আছোঁ